Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. yüksekovahaber.com yüksekovahaber.com از حسن کرداسی دو تشتا ببیجم شرکی دجوار و قریش وسته که دا سالا سرسری ندمشی یکیش که برهمبری و شر پرتغال سرپی ها بگیره حضر و حست و مورال تو بیا وانه سر یعنی زنده بگیرید ناگل دا و سر بیا بلند بگیره او برنامه که نه آماده دیدن مثل خاطر هنده ما دخواست ام مورال که خوشه که دنیا گلی خواهد دنگ بیجی آمد کرده بیروک آمد کرده دنگ بیجی آمد کرده فرهنگ آزمانه کردیه دنگ بیجی آمد کرده سینما کردیه دنگ بیجی آمد کرده جیان آمد کرده و سه خاطر هم بیجی ام حواله که جلا زحمت کشونه از خیر هاتن آواجه که هم اینکه تغییر اداری ایدی جن دست بیتن و ریمه بره نویده؟ نویده تو؟ دیگه کیست رانه بیرون؟ هم دیگه حیران ببیز دی باش دی کرم حیران دیرمانیه حیران
بلا بلا سيس القضاء بلا بك من هالشاروك في الدنيا فلا يعينا يشمروا براناي بلا كل يد اسمانا بكل مكمنا ما لا تارو بابيت الشاي جوتك بلا لبربش نبالا برورندو ما كل يجران داي اي فام ناي جتنو كشتنا بابي قلتني اي فام تسير ونما شيخ عبد الرحمن هاتر جوتك بنا شمالي وشبي بخافة بمشلوبة أبرور دوما كل يجران دانا قاسمك الدماء بلي فوق قشتنا بابي قلتني وزي كما برخمامي خمي شبالي وشبي سلي وشكنا بنا خوش بارنجي رزق لنا دانا دريقا وشي زدرمانا وعملتي مكردامة ولا تمسر هدى إله بك جاملنا بيادي الله شرق المتيمو أخلها مديب يا في بخاي أخي يفرعي أخي جاسال خاي أخي يفرعي طاسدن قابل كنيدن ودلال وصادق وبرابي شبه سليمي داني مير بخبتا بنا جرعي صادق ودلال وطالول وبرامها تشبه له ما تنزاني شي ورا خذ الامر ابي عبد الرحمن بني فسحي محي مثل اول يا جاد بدن جات من جي وصل ما شاف اشكره عشان بيدا ولا روما كفاية لازم جوتي فاكر بكشر حبيبان السنورات مني ما بخالي مرائي خلوه في البكاء ملي من جيب ما ولا شيء ولا من جيب فور فريت ولا فور ما جاي لا بشتو شريت مو بابي وصنايا خينا خوير مليتنا من الدنيا بلا بيكوش وبري خدنا غدنا شي مساري بري خنا بعلو عبد غايني دباخين عينيك كوم ولا رجتي دباخاني خابتي تبدا جناتي تبنا سنين وجنا وجيان دليل رستا هر گوبند هر استران یک گوبند که و یک رومان که حاکی قرامتر
ولي محمود دعي بدلك خوش على محمود وكنت بهضالي تجاب لما نبدا وكنت بهضالي هدي خد كيك اجدا بردالين دلي ولا لما زيشنا من ولا مولا تقرب تمنا بوش الشمع حرام الشاكين
Yüksekova.haber.com Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekovahaber.com Yüksekovahaber.com